ke dagingmi tading masude nahina holonganni molo berhat ho di jauh Tuhani radena ho toto di pajowon nai so tuntar lalap ho tangi ho tagama ho toto arian borngimpe sayunang lalap ho molo dung jumpa musim tikinan ikon sirang malah ke dagingmi tading masude nahina holonganni molo berhat ho di jauh Ali dibatasi pangapurna semurung pasu-pasu manguro sampai duaon nanai ngape honon nami nalahu pasahon nami marhite tangyang nihami napungon say homa na mga puloy keluargaon asahatok sar pulungun dohot neroha na sida say tadani holong umay napalason dohot mamohon na sida sa keluarga marhite Kristus Tuhan nami. Marhite sanggul marataon pililahami no hinabalgani basa-basam turungan namin ng mudingon upang idohami to pasu-pasu mga sanggul marataon asa gabi tadani hinasuksuk ni pasu-pasum di pinopar ni natuwa-tuwa namyon laos marroha akapuru na sida nung madubuan sa lasagar ibana sa jagaran ma akapinopar na sa isatahi sa uluan mana sida gok dami dohonas neroha di Kristus Tuhan nami. Amin. Mari kita nomor 360 siang. Sonanggai di surgoi rapita sonanggai masahatna dia kada mangdot dainang ketemu mena di ponasul mulu tumarong dupaya kasih dupna taringon dia ada di padrengot tanah harus patu-patu kota partikenon pasar tanima tuhamu ponasul nami moliate nasadado higa bangido lo pasahaton nya tau tutangan ni tuatai jadi moliate pasar wanani tuhamu kamulan burian nami tetong mari dia bisuk do di pergugui kamu mangulahon akatohonan na penasahatmu ima songon parmahan na samanta botahi kamu bangalate mau pasar wanani ala totong lebih tasadan non dunia kadaho ya katikini ruh ibarat tuna dudut atau songone mau biro kami malate ro hormat mau liate roh mu waka naboru hehe kamu ni buat ni pari bamuno lama
Idok na tua bolo sauma tua sedai na siya tomat Roma kuruna magbuan adat na nabarpudi ima songon adat padungoy di haroromuna ala niya sa tataruso na kaulota amang baro ba takasma at sokamu ima adat na nibuang muna kuhame kahula-hula muna sila puti amang baro naong sorong matua si matua namin Roma hami raja ni banguromu dohok gurumu siap pudan nama buan ada pinukar putih di juru tubuh ada padungo-dungo raja nami raja ulur mulut pesongolina terbuka yang mendapat kamu si matua nami dan nama kulit kami dan guys kami kau bergula-gula bahwa kamu raja nami di tangyangmu Allah matuduk tanu daun sinur pahanon asaboy mo se umuli sini baru nami ada pada foto kamu raja di ulah-ulah nami tong masalah nami sok kata ni putih julu-julu tu titi siapa orang-orang rahu-rahu na boleh songoni pina buat terbok kami raja di pawarmu manang purumu siap punan amat tadi pertama mana uri selalu pasu-pasuna ebe matutu matang yang maho lupa di bataan giat burung siap bulan telap doh tak kaburumon doh kahilapan doh pahopungan asa sao tak kasakap nirohana dapat akan yang hidupan na jumpa na nilalahan na sudah mahamin waya margi marlulu di son doh ya kanak mo pahopun sa luhu modo tungadong doh pe nasa saat di son tontong tanya kok tu mulai dari nabulun asam giat dilihat di bata yakka sadar ni pikiran doh orang ni pikiran doh tak apa hukum na saya surat dope asal giat dilean dia kasih sibuk magodang sama nilo ni na dua-dua na buat tanah-tanah orang masih rambongan mau tunggara pada udah boy lupa di sana apa toko dia dimaksud akan nabuju bermatanya kuasa giat di kongkong todi seluruh na doh di bata omma lasna roham mengatus pengamanan aka amang boru nami doh na boru nami iman apa sah ada na berpudi marhiti hidenong sarumatua inang nataha holong yon nung aku pakilala ho kami be di holong muna namar na tutuai aka amang boru na boru di boka mudo sibanganan natama doho ju nabar saudara nung aku butuh kami memperseleponi ibe kamu doh kami doho marnedoban alanitang yang nami Muhammad dari bata aka amang boru asawalo matuduk tanau lemuna olo maknam anak ni manu pahanom muna au dia huzulon nyari ado maka ulau ka terlumubi ulau naka silas niroha boy usang atelo saka benam muna sipat mau mu barodopok kami aka hula-hula muna ngari arap kamu naki nawo kami berjalan kamu na untuk mana sebagai nama Allah dalam maknanya dua ada tangan mereka nabi naik perjalanan nabi pada materi barat ternawi dan nabi mutuhan hukum kami kalau pada kecil dari nabi ada ini karena itu Allah kasih bantuan siap kami dari pemenung dan nama kulit kami dan guys kami gobar dari hula-hula anggian pada nabi seorang tayang mulaki duduk tanah laut siapa paham ada boleh mesti dingkas ini berenai pas kapon kamu ula-ula nami sedikit tidak terlupa orang main dari sini rumah boleh soal ini benar buat terbawa kami ada pinukar putih juru-juru tubuh dapat rumah apa tadi pertama nama kau patu-patuna matutu soal ini mah ada kami atau orang kami dari sini bawa orang tuh kamu cuma tuan kami mau lihat mau lihat mamang baru aku dulu kami maksudnya wakka tulang tak songan na baik ulos terpudi tu non na tu tau songan ima nela pokata tu hamuna ka rajin abang borong nami sudah putihan mau lihat apa dia masih tuan kami tulang nami si bulu padek songan iroho tulang nami si bulu suruh nuta aka tulang takas do pawotohan nami di partikyanon sinang bostang ima guru muna dinang nami
Alani partikyan ope pasakon nami ma hikitu kamu nakatulang nami songon namang idutamiak kami nama bain ulos parpudi budai nang namion ima burumunon sahab matu kamu nakatulang nami dinang habar huida kami dinang bostang iboto nami dang taruap tinggal dinang boli pasima lolo dinamakitihor buwa ni hamuna nadani pamuron nami tu kami sima dua muna Shon rodo kami siyan na ibudian ni iboto nami. Takas do hiwat kami usus orang iboto nami tu pertibion rodo kami. Ibaik kami do kita ni iboto nami. Bijak pod daging do to din iboto nami do itu di daging nami siyan angka kami na ibudian na gajak do tutu umur ni iboto nami. Dinausar maduha iboto nami di bagasan opason. Pagkita po mo rodo kami atong dison. Ada niya putas jodoh-jodoh tubuh. Upatu pahami do dison. Ulos na parpudi buar namay ulos sabon. Diho ito. Jong-jong do kami di bagasan opason. Dinaung manggulingali ho. Pasahat ton ulos na parpudi ulos sabon. Ang iya matong marsida kang yang nami. Anon upasahan kami ni tuyuwato nami ulos pabormos may tutuhon di ujung ngolo asa ulos sabot may di ujung ningolo wala itong songod dia pero na upasahan kami ito songon ulos na bakudi siya kami na ibudiam mo ang dia matutu say salpo ma diang kanalungon doho dia pasoryan na sa dekani duho bera siya nakapuparang mo sa duho na yana doho di boro ito sidohonan nami dinaong manggulingali ho tagam sa upasahan nami selamat jalan mariho selamat tinggal marihami kakana ibu diamu mga pilog-pili maho dugomi madya kapaparamon asa dabot nauli dabot naringgan Naporo kuda burjo tunggu tak dola iba bukan ni burjo mah berarti naporuku sasongoni lepo do parlau pe burju iya dah ngaro yang dibigwa na masa poro-poro dia naporo semak pras masalah mau bilog pilih mau baka hukum dan nang pinang dihudaro dia pakarat menon jadi isun naporo rodo kami lima songon napkay bottom na magbuwan ulos parpudi manang ulos pasabot ulos sabot asa anggit mana po dinaulion mana po dinalinggan tutulian nyari diyak ka pinokparmon jadi kung pesong-song ni naparo nabuhay tampay kami do aka ibotom na subuhay petong rojo adop isyon kung nalamerang bawa na barpudi ba berpengaruh masalah na poro tumpe so konon main diaro nami unang pula kabagasud kila mo yak kaleku akalangan daw lido sudile so akaw daw na umehet mo siya boy kami sudile lima hata na jepen jorot ko kalay ko akay botok ko Galaxy sungonop may Tangis ni natulangi Mereng mainan Pangandung ni natulangi Pasatulo sa putih Ulos pa Igo ari oputkan na berduru ma sibonon namion tutuk batang. Alam nga tutuk be paro matangkon ni burukon alam nga mabeli mana tinggal di mana nama yang adong be amat tanah. Ayang godong do pe na mangulu tujung do kuaran.
Alero mahanya kana po sa tongaka opo muna man natulang muna hubari hami mo sa P2. Papehot sangat dohot dua tuha muna. Bodo pesomonon nabuy terbaik kami ulos na berpudi terluobi ma. Kuburu nami on manang iboto nami on. Dakuaroi hami si benon nami. Otto benabuy terbaik kami di bagasan las na rohanami. Ngamar taniak kami hupunta mula jadi. Ang giat marhite iparlaunin iboto namion. Jadi manatong dihamu akka panggabian o parhorasan. Doto akka berekku masya minaminan mahamu masya loloadra sungot tagani. Bigi umurun no nagesoran ni taganing ni partaganing taon hananak na ipi palo sa pekuinang na itong do tabutang ihomang. So las rohani hami akka hula-hula muna. Ijalo di batatang yang nami. Ngahua luluhukan hukumta mula jadi. Ano kujulan nari budini puru namion manang boto namion. Jadi nama tok selu akan disakapan ni roha muna. Jadi oti sinok-konok hatakki bamat tadi batama nama nabai dokonon nami ma somon nilok ni nama tua. Asa saha masul suruh ni naibahu kuborkian di pangururan. Horas matok kamu nama jalo siang somoni no mahami razani hula-hula muna nama ngalaya. Saodik di burukku Otungeko manang ibotokku. Dam na husama jahan ini ak alam na nabayan. Ay ibeng sa halam kay toda las maruham mungkin itiurni ari. Hadir disugi ak kababami ak kenong miray toda. Bolo sa monope ulas na berpudi na buhay terpasahat kami. Matangiang maho mamatari bata manatap ko siya ko na bidang terluburi ak kabinaparmon. Paso-paso. Lianak kadami, lianak kahasadaw. Asa bersadaw ito di do akka ibarat na berkurang las barha. So manima saat ni hata di hamu akka bangbaruna mital huk malaki. Kabung di baktikian on nunga upakilala ko kami di holong muna na margile ko kami totong do di bangorot tamu hami satu partikian on totong do di bere kamu ahana masa di hami akatulang kabung di naong di basa muna ima ulos na barkudi huna tua-tua namyon sesaat matutu songon nakatangyang muna iya katulang kabung di hami akapargile muna gejeng ni ulos na lipasaha mo nauma gejeng ni umur dihami aka pahupumuna yang kena berpudi saya sama torok ni rabu ni ulos na lipasaha mo nauma dokot torok ni pinopar dihami aka pargeleng muna asa tau gabi hasang abon ni dihamoka tulang nami dohok si matuan nami aka naudi dok na denggan ya kapabena muna katulang aka pung lasmaro hamuna sudah bekalota di tiurni hari asa tatong mangido kami ikut tutur-tuturan muna kami satu nasiko ulaw non balon siko anon na dua-dua nami onde nang nami oni maburu monon tataruh ko ngana nabas tatok kinani ikon patakokon nami doha muna tulang nami si bulu pade doho si bulu sihut ni muda nalau mamuda-mudai kami itu mani begas sido putih mahami ya katulang akapu partikian aku pas saat tahu matu kamu soal ini saat ni hata di kamu namung baru nami. Ada pinokane putar si jujur tubuh, inang sorma tua si matuan nami. Roma kami do main, tua mana dopok kamu hula-hula nami. Belum matua, omak diba, pagi Roma, ating-ating persyapiran, dohor huba-huba. Ima na perikahalo kagajuna ima ada berkali putar juru tu katulang mana zaman dia benar aku hobar tu ada di kami mangiro raja nami
dohok mangelek pasatamu mah tuburu usap punanon ating-ating nila ngo persapirang isori apa gini nami ko raje ating-ating persabirang doho huba-huba di buru ni ba do kelani ba dison las marhamu ang nasangod dia benno huba-huba ni lepas ni kami terlalu ma saat ni orang ni ba dison las marhamu urukku kelak dang mau ding-ding ha takas ni ba to narong iba ko ibesi kami igati kami salaham ilo nadong nabuhi ba sahat kami balas maruhan buruk macam ada udah Ibotokku manang buru ni bapa, manang buru ni oma siap kuda, nang hela ni oma, nang hela ni bapa siap kuda. Ibotok hasian nauli daku buru siringo. Bison jom dohami ibotok. Ima di nama hide hon naun bialak di bata, omak tak siap tongat tak. Atau itu leku. Mulu di jauh di bata au, bolo nang saur matua au. Bolo tu ngado sapiltik ibekas gajuti ikut pasahato mudo tu baru siap pudaki doh elaku siap pudani inai nangta. Tonani mak tai dok tonani babat tai naujui. Kalau nam jumpa tiki na di naus pas masaur matua mata. Otik manang kodang nani ba kulit ni mak tay nabuhi ba sa kami ima kulit ni mak tay nani ba to nahok ko kami ito hasian so tung manarita bada mutar lumo bibit tatim na medi ne kubelga benong mui nagabi pangalapa paso-pasoy di hamu na dua di lay kulo ibotokko atau itu jakum manauli tonani matay asa ang giat mangulu guardia matay di Portivio yope di toku alas summa ito sumotona ni inyang tay na pasak na to kami di wasa berginon ating-ating persapirang do hor na sawatiki asa di ibay edami na tulu tubinggolmu do turkum. Itu kina mangguling ngari bapak tadi 2010 tepak dua tong ya residen
jala tahu dia di mana tepat dia Sabtu songonon suku pas. Jadi itu siap kangan. Kalau di nomor toh di tahun 2010 no. Boleh tuh tuang kimo pinabu batu pahami di bahasa partikon itu. Las marham itu ada itu aku sekangan mau lihat itu. Kuna sauna ari pasatamu mah gajuk panukunan asa tak kasih ta masih kuna. Pasado terus. Kalau kami begajut panukunan muna didok na tua-tua sukun mula ni hatas ise mula ni uhung saunaring suku kami mahamu dia dolakan na dia do hatana jala dia do na didok na takasma hatau kamuna Amang pada nami namaro di Bartikianon amang pangablan ni Huria dang nahulibas si malulong bitarba pinggol nang bostang natutuan namion ima na nihahulungan namion ima dinang nizuni di bata ibana asa anggiat niya gabi farjabar ibana di harazaon na ni parumehon na ni ditangasyaon di bata ala niya mang pamula ni Huria nami ala nang mamukka mahami yada ni perdagingon nami yada ni habatahon nami asa anggiat niya tiur sa luhut na nani rang-rangan ni rohan nami suhut songon nama bain hasangapon na barturi tunatutuan nami on ima ibu-buan nami tuhamuna amang pangulan ni Huria nami ibu-buan na amang pangulan ni Huria nami silap putih kau lihat ma amang bonasuk nami nungatakas pehupikul hami bobo gabi bobo horas ima marhite dinaumang kulingari na tua siya tuhani bakason Oh Tuhaku tuguau tulampungmu na di surga. Oh Tuhanku, tuguau tulampungmu na di surga. Amunah mudarmu hidup baru sianu sude di bagasan bernia madot anak dotot di porbadia nuai huri di hami dosaunari rap dohot patrosin nami pasahator puji-pujian dohot sopanami tuh hupangido hami tuh paso-paso maulaonon asa angkiat songon parpue na piron pirma to dinasida jala songon miak-miakon marmiak mana ni ulan di tangan nasida songon iman nang songon di baktiar nang ringgi sido suarong pirma darang buruson nasida gabi tarida mahasangaponmu di sandok tanoon marhite Kristus Tuhan nami amin tabigima hatani Tuhan pacahon sen surat ni Apostol Paulus tuhulia Tesalonika hamu alek kadongan totong mahamu marlas ni roha unang masari hamu martanyang madok mo liati mahamu siya masaluhuna ay ido di pangido di bata siyan hamu marhite Kristus Jesus unang ito pihamu to di unang liaro hamu na di pangurirangon tak kasih hamu masaluhuna naringgani matiop hamu pasining hamu ma nasa narumangni narwa di barbadiai di bata pardamai mahamu gabesun naringgan jala di ramo timaton ni muna nang roha nang daging asa ias sohasurahan di haroron Tuhan Yesus Kristus hapo sado ibana na maju kamu saya pasauton na doi hatani Tuhan melihat madi debata si pati nahok di bulan nahok di ton hamu na somarlak bota nahok lita tuan hok di bongkar ni rumah pas dundang hok partutona di debata asamana unang terrubung nangit unang terlisir geruhun ni pangbalon unarong namimir ala ulaon hadi batam do ulon muna ulaon marhasatian urason nami mahamu do gosi-gosi muna asa unang haramunan asa pita soba bain sangapon di debata au mami pisamu ali barposi do gosi-gosi
Saya kita mau son kita boleh son babalimuan. Saya dia mau son suruhan pasal sa son batu nama tua di bata. Asa pitahita son sinodang ni bulan saksas son bulan digala. Saya diurasi di bata mahita dihasapi ng todbita putih suara munang sumurut na samara amat bisa murot ay nabadion. Pasal kami tekon tuhamu asa jumulo ben hamu roh ni gosi muna. Asa digong debata mula jadi isaluhut na dirahut ni natulu na marliat lolo ditongani bagason jumuluma amang parpesinami aluluhut damang tu debata setulus ada. Boleh tema amang rajam namaro nami mangiluhami aluluhut damang ma tuharat suruh-suruan lewat akahalat nagadiay. Kau lihat tema mengrajain nama nami asal nomor berkuih porsian nami di nama muka horzahun sa una bangunjungi terlumu bimari na lawan ulu tiap kamu nami di portibion atau aluluhut damang mengamse tuak kawas ni huriye. Udang mula-mula asa sawan nirotnya tua-tua si acur mula-mula si acur mula topa asa marmula gabi marmula horas na pinita ni ulau sadarion songot ada asa ngapun mula tua-tuang dinggam ma bedamang kudang mula-mula. Amang rajin nama nami nungade bedamang godang mula topai namang hidup tu si bedam ma diami godang sopa tadani nasian mula jadi nama jadi hon salu nana sahasianan do diri di jorma parbosi nami debatas tur sada suhu sada hasangapon ibana nasa somba ujung hamuliaon ay Jesus do anakna si tolu hajol maun saat masalah raja ngolu nama tua tinggal mabai damang godang napa dua honi. Tinggal mabai damang godang semonang-monang. Saat disuruh saat tubetian asal beling hitam mangulu
sahat panggabian bahen makodang hasahatan si tio-tio. Ulungi panasubuton na dirahok ni Delian na dulu. Jadi sawan habis yang pemerintah setempat resmido ulau no namang do tamuna inang. Dison adong do ubek kami sawan surat izin keramaian ni ulau tahun mulai dia nama muka satu na selanjutnya sobe asal tetap kita menjaga ketertiban. Jadi OP yang mudah-mudahan subut pasatan masyarakat pasatan. Jadi semua ini memang subut atas yang kami pemerintah setempat. Oleh atema di Tuhan mau oleh atema nang di bata terlumu bima di hamuna pembela di hurian nami narak toko pemerintah desa. Ini mana totong maniro-niro ihami mana turun-turun ihami di nama muka ada terdaging kami. Asa totong mabuka Muhammad di tangyang muna asam dia ada tahun boy blow kami boy merdada ringgasian nama muka sahakul nama muzumi. Kami betong martangi yang madupak amat tadi bata saya giat madilean ditabai habis suhur di hamuna amang pamarenta desa nami song-song ni dapat pangulan di huria asal lembar bisu jalamar gubo hamu di nama ula muna sigeno gari terlumo di nama kubasi yakka ruas muna doho kami yakka masyarakat muna bolutung songon ibe hata mangapu nabuh pasal tami di baktik kenon balas marhamuna alayon dokonon nami terlumo di tuhamuna amang pangulan di huria nami asatong do pasaton nami hadirion nami song-song ni doho day nangon hu hamuna pamulan ni huria nami saha kuna pasikop pemberso tuwingan na nabarpudi siluputi hami amang pangulan ni huria nami dinanaing mamuka ulaun hazagara today nangon ala na iya sa mangido ya kapanoturyo kami ala na ulaun kasangabot do na taulon unang gabi pazuluhu hami manang pabudihu dinamangulaw-ulaw nami alam nito toka mangido panoturyo tuhamuna pada nami pada perkosi siluputi hami marhini hasawar matuan ni natana sawar matuan ni mamuka mahida ulawatan ala tapasana do inatana sawar matuan nawar pasang apun abad dapat kasang abad do hatuaon atau tortor mangaitua na jalo hita jadi budani oputan na hinaan baik mana perhatian si anak na perhatian saya si burugan baik pabuat tua sama tua sangat pita baik kita dua naporatir saya si anak saya si boru pada nama lo naporatir nami si anak doho boru ni dainam namio tir napura par oras ingat pacalo sangat doho tua si anak ta nomor tua di Batam marhidi asal matua mina dua alani dus ini anak doho boru pajagar honda dua sangat sejauh jagar satu buku di halaman margitinya satu hono songo naliro dina dua sama muti man inggir pikor rata-rata disudi hatanya terparsita doa kapan dua saya pasang utama amata nomor tua di Batam asal papa kudula madini baik pangsat ya di budi-budi ni natana sa rumah tuan di hita sanu akapino parna kecut pamdona di dua tarida aka najinalahan asal ibu ahau nama tuan semua taruh di sosok di balian halan na orang pasang anak toras ikut do dapotan perseurian atau totor mencalo sangat do tua mama ngate hasiamu percuri itu nanon arcet tu sakit barok kita
Maula ate amang pada nami membuka kami ulun nami asa berjulu masuk alulu damang kusi tua kabonataran ni huta asa anggia iridui kami dinama muka ulaun napasangapon na tuwa nami o kami mulai siya nama muka siya nama ujungi asa unang ado maka urat-urat na abad asa sudah mardalan ulaun ni di bagasan las ni roha baik damang alwalunan. Maulihat mamang pandai nami nung adi pasato amang alu-alu tu husi dua kebenaran ni huta. Maulihat mamang pandai nami nung adi pasato yatong pasada mang maalu-alu nami tu amat taraja inatar suribada nalia nalulo na humalahot. Au dia adong yang kapangaben nami na hujul hubudi asa unang gawe mangarui sangap di yang karuh-ruh ni na dirahum ni dalihan na dulu asa diridui kami dinalau mangula ulaun hasang apo parpudi tudai nangon asa tetong merdalan di bagasan las ni roha pasa damang. Mauli ate maamang parte nami nunga di pasahat damang saluhuk na agkalu-alu nami saya martinang marbinegi matutua mata na martua dewata sa di pasahat masaluhuk na agka alu-alu ta terlumubi alu-alu nami bona suhuk di nama muka kami ulaun nami sa tabi gudang di ulaun saur madua dia kadama dainang suribada nama kaholong kami di bagasap burginon terlumu bima dina memulai nang di jodi bata inang nahuholong ihamion di bagasap budarion kami binoparni na tuon mabain hasangapon na barbudi atong Tuhan mo kadamang do dainang salu terlumu bima raja Yusni di sasijab turun songsoni nang dihamu salu di akka ulah-ulah namin songsoni nang dirajani kakak perbebon namin boleh taringot nama dohata kami dulu dua nami na borngin ngatu baik kami adung nami madohata mahami hamalatehon di pangariduan di saluhna ya kana dua na dong di bius jaburon baik dua na ro di luar di bius jaburon atau amang pargosi na ano ada itu dua nama dok nelak manugo ditaruh botari perlopat na dabo paridah na susu takas daw tangi hami amang nakiing nanirang kami suara ni taganing ni nang etete di saruneni di na mangalu-alu amang kemata di bata di panggiluan namin di bagasap bodarion ala nang mangguloy ngari day nang nahuharang hamion atong nang di ba seperti kinopi amang namaro namin asang kia jipang nami sa loob na binoparni na tutuan nami yon asa bayno mo jo amang namaro nami alu-alu tu di bata dia tu ngadong amang na telu perdagul-dagul na hulahok kami dihuru di baradatan na maralo duro hani di bata atong namaro nami asa mangaju di bata Tuhan binoparni na tutuan alu-alu majamang namaro nami ba tu di bata not di depan parit tarima mangido mahami misaya mang namalo nami alu-alu ma tu sahamay na pung nami nama mo barhami malutungadong amang yak kapangarahon nami di damarot pun yak kapung nami si jalo-jalo tubuh na parjulu dia di batas ya tonga-tonga nami asang dia berpagaju sarana pung nami tu hami malutungadong yak ka pakuling nami jala malutungadong amang yak ka pagulahon nami di ruh ibaradatan tapos ang apon na parpuli hami tutututuman asa mangaju amang sarana pung nami no di ba pangarek tayo lumah mo amang namalo nami
tu situ kebenaran ini hutau na pinungkan yung nami dia mulai na marujung dari nang kahulang yamion ala rodo ya kekeluaran kasi dalin na tulu siya na daw nang pinang pangisini di sauna na itu nganong hujulu budi yang kapakatayo di hutau asa dia berpengaju kebenaran ni hutau di mangulau kami berminor asa benar tubuh anak benar na kabur tubuh asa dia di bata dihami talumumi di hamunan mi hutau boleh tungadong yak kena umurang yak kapakaitan nami asa unang asa berpengaju mah benar di debat bakitari jadi mau lihat ya mah atong di bangsa partik kanop memang namalo asa marsobaw tu damang day nangon marsobaw tu dalin na tolu marsobaw ng turazani hula-hulaku marsobaw ng dihami na paparnapo namin na matinuluhon tas marsobaw aw magido tu akabaru nami bertungadong yang kuro pakatay memang namarami ko da soba Makurasi na sa haraham, ihami pinagparmo, terlumubi makkapaw puminang. Seleme dihami ti inang, tangyak kumay nang, tumula jadi nabolon, asa ditabay dihami gajang ni umur, song koy nang. Tabba makka direzeki dihami tabba kahajol maon, dihami inang. Mauliate mak. Amang pergusi nami, baik amang nau pergusi. Lain nama. Baik kita minta. Ate kurang niro nami tuang muna aka amang laku dos niro hakta itu tadi dah matudui oma niro matudu tadda matudu secara guru secara ulang lilas niro ada ulang niro memang molo kami bapak kamang udah memang ditaruh pangarato ada di perserangan dan naik foto kami mang nama baik dari gatu kamu mula matung naharong akau udah muna di beberapa pasok itu dan boy hamiro ada dan di kamu di bekas surah kamu nani guru kamu di tadi dah matudui di berek kami apalah di borginon Arcejer kita selalu nak, iba puparan duputan ada ubi sisa buron, karena imam bapak kuning nami, narwasian pangaratuan maradupuk kamu ke abah nami narok di borang itu sotung bokamu tu bagas orang muna ada bapak nami. Yang soni dia dihamu ke amang boru nami, amang boru, naboru, mulai digorang di lok kami tu amuna naboru si kecam mau muna naboru. Dan tu paham memang udah non, angko soalan dihamu ke naboru nami, amang boru nami. Iro mulai hati mana? Hai matanya tuang munang guru, manang na pada bulan di tangan muna siapa tadi bahasa masalah nama mas orang guru dah. Saya kecam mau muna salu na batu pohon. Akka nani nariko du ulaut apalah sadari sampai tu bersud. Jangan batu jualan nario, saya dapat akka nani sekapan di ruang muna, dapat nani duluan di ruang muna. Dia mau ke abang boru nami salu na. Selamat jalan mateo makda, selamat korasi masa alam. Pasahat to na nami tu bapa nahinan. Memang bentar do benana umak pamabenon dison aw mangido tu sa alam umak nang sa ada anak mus nomor tuli jadi aw mangido tu tordi umak dalam pertanyaan na komos
sayang kia bersu tu nyari sa anak musim nomor tujuh nyan ngadu jabiau bakubuni terus ale lagi idaran ini lagi idaran terus saja masalah atau tim omak asal masih mana bersugut itu nyari itu dari asagok selalu nak karohanami akan anak muda burung danggo roak kunyan mulo soro mana mulo tungna pe halangan nauli mana sih halangan nauli dari kema anak musim bertolida omada jadi patut pasah matona nami tu aka opung do aka no perjulo parasoni do tu bapa jadi selamat jalan di omak tanya aku mah ya kapiro par musaluna dan sore aka pumon asal apa di luar nada apa di salah nada omak dah saya macapar mau di rara jauh ni amat tari batanang pirara dinai soalnya baca saat ni aku di omakku ya mang namaro nami asa isok pahami jo omak nami na burjuon lingkam ma coba amang namaro nami ba gudang sobay mau lihat mah Baik nama. Inang, selamat jalan dari Inang. Saya makorasi masa halam Inang. Tuhan sudah pinoparmu. Saya giat matutu akapa hukum tutu saluhuna. Saya dapat matutu akasita-sita anak. Asa dari dia matutu guarmu huzulan dari Inang. Jala sudah tutu podam ditikimulum tutu Tuhan yang kagelengmu. Saya kohal mai tutu sudah bodami dihami bohol nauli bohol narikam narihami badalani ngulu namion aku kartusi maulate Baik nama perkosi Moliate dia mau amangina isaluhna dilausung munai dipikiran munai di bature-ture di maulong ni dainang naburjot orang kata moliate duna bui basatan itu isaluhna na tua-tua nami di mana tinggal di Pona Basogitot maksoni ma dihamu amang perkosi nami amang namaro nami asa isok pahami so dainang naburjor badamang ma naupar tu si tutu dihamu kadamang do dainang mondok melihat itu Tuhan itu hamu amanina disiala harlu jomuna tutu imana suan patu-patu pahon ulo sarma tuani dainangon basa ditabetu hamba tutu sehat itu hamu la tujulan yarion jadi inang selamat jalan madiho inang saya tanya pemahaman inang akabino parmon saya sehat-sehat tani gejang umur nami nang suami akapahukum saya totong tangyapkon sudah akapahukum inang asanggia tutu tujulan yarion sukses nasida dia kapasikolaan na benang saya makorasi matutu sahalam di hami inang mauliake ma kita mainam di hamu amang parkos sinami kamu majro na nadinggat tu si matuan nami mauliake
So kung tarong namin kung po mingan nyo po sa marsahala mo po marsetyo marsahala mo po totong mo pong maramoti hanggang kapirupar mo dinalaw mulak maning nating nalibo na gusto gitu gudang nga kasalak ko po marar po namar po alisal po may po ano pala ko partor di mo pong da so ni mahatap ko to po jadi yang malu nama kami sopa kami pung namin bago ang gudang sopay Bana mak